بيا كمال كنور أونلاين تي في كجن قواسمه مي جرام جديد مبايبن كجن شانل نور أونلاين تي في غوري جيجن بسبسكرايب كو بيرواني ديالن كونتي بانون كيه كتون نات كي تون نيني تناس كي تون نوري بكا شواجيكي كمال غوري جن بمشاري نوتيفيكيشن بيال بيجي توان مشي كلوت مشي توان كو برواني دين كونا بالات كريج بكن شواشوب كجي كبات غوادا دانا باي كبريج اللت كجن قواسمه بانا وكراجا دان ان بكون لات كجن قواسمه She South Sudanese tintere wish ka Uganda kamandan chalat ke MTV Uganda ki television dia dan shila roto koron to ko South Sudan chikana gwar ka television dia cha chi ne kon la South Sudanese ne ki South Sudanese embassy tintere wish ka Uganda chicken Uganda jogono to be apologize ki be jalaro shia duer kamandan shia gor and Michelle da sharing mudi share non ko to the community ki ji which do it tong mi kan ne ko kin de ngano dong to kor mo to ka South Sudan ka talk nyok yen goro je biya ngajo to en South Sudan te ni ka Sudan te ni sheng ni mo be South Sudan be ra rai Sudan cha de je de la ro to ka to ko South Sudan gor je o de ka apologize ki de kan la ro shne duer ko yen ngai yen de wini shia mi shirna mi shia de to en mi shia gor je nyodo je le yen ngajo shia je le kuyena en mi shia le yen ju Uganda MTV gor je bi apologize ki bi sorry bi jalar ki bi lar shne duer na mo ba ngajo to shia ri dun shia ngaj anyo gor je yen ba yen ne content ten la ji Uganda ten la ka MTV ba cha gor yen bi apologize ka bi jala ne dial ko keno to mention lat ka news ka che talk korcha talk rai we ka South Sudan kor to ko ka Sudan en raja me jarwa dan chalat ke mandan shiane de nen ka jen turno mo cha gor South Sudan conflict na mo gor je de yen go chagwa beta kama